bor baman kisngi awan lam shipi da undang ya lam news Habapai shakisrok kamtam hakinong kendong. Omden kibapai kmat bat petlem ya kajing kabaki ba na kinong shongshnong kimat. Menta na kalyang jo unoy lam unwan ra shpi bat pen iya kawi kasrok shnong. Kablan hapo jong kamor keneng blok. Kata kadai kasnong kse pendeng. Kene kasrok kelas new shabapalat pej hi ya kene ka video pin sayo ya kajing snew jong kene kasrok. Na kalyang jo unong yalam ngim kentho ni keno yeno renyibu ke cengkarpat ekonomi khmat bakin petlem banwat kilat klenti ban penio jingirap ban maramot no yakni kasurok kepala sniu shabapalat na kalyang jo no lamru ngin salej ra yakni kaba yerayo ban ringdur shakibor badai pej ban le ban yarap ban pha maramot no yakni kasurok khnang bak kan pensuk yakalej kawan jong kinong shong shnong kse pendeng
ban yo ye ki khobon ba man kisngi sumha ban subscribe ka channel unong ye lam news. Kumle shibo